Stvarno ne znam kako ovo prije nisam isprobala. Sandvič sladoled, ne znam kako ga više volim, kada je skroz zaleđen ili kada je ovako malo kremast. Ipak mislim kada je ovako malo kremast. Danas ću vam pokazati kako da pripremite ovaj savršeni sladoled, sandvič sladoled uz samo nekoliko sastojaka i jedino što je mana ovog sladoleda jeste da čekate da se zaledi, ali nema veze. Krenimo sa pripremom i odmah u posudu dodajem 400 ml vode, hladne vode i zatim dodajem ovu šlag pjenu koja se priprema sa hladnom vodom. Dodat ću i 2 kašike šećera, čisto jer ja volim slatko, vi ne morate, ali eto, dodajte ako želite. Zatim ću uključiti mikser i pustit ću da se šlag umuti. Potrebno je mutiti da onako bude malo čvršći šlag, a za to vrijeme uzmite tepsiju 30x25 i poredajte petit keks. A za to vrijeme je se šlag umutio i sada ću dodati ovako 2 šake zamrznutih malina ili nekog drugog voća, to i ne morate, i zatim ću dodati 200 g sjecane čokolade. Znači uzmite čokoladu i sjecite je na kockice i dodajte u šlag. Zatim prespite preko keksa, poredajte ponovno drugi red keksa, kao što ja radim u videu. Zatim vaš kolač umotajte u foliju i ostavite u zamrzivač da se zaledi. Ukoliko ne možete čekati, kao što ni ja nisam mogla čekati, da preko noći da ostane u frižideru, ja sam držala ga samo 4 sata u zamrzivaču i zatim izvadila i odmah smo ga pojeli. Pa ukoliko vam se sviđa i ovaj video recept, ostavite like, komentaršite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do tad uživajte u ovoj preukusnoj slastići. Ćao!